کوئٹہ پریس کلبہ BNP صوبائی قائدین گستگی روچہ اسلام آباد ابیو کے ویلے پریس کانفرنس کنک بتا اموہا تیسرگی MPA احمد نواز غلام نبی مری شکیل ہوار عیدگاہ مردم ساڑی گتگاں نیام آغا حسن بلوچ گشتگ گستگی روچہ اسلام آباد پارلیمنٹ لاجز سرا چھاپا چا سردار اختر مینگل خدشات درست ثابت گتگاں تحریک انصاف بلوچستان صوبائی صدر دودا شاہ کاکڑ تیسری صوبائی سینئر نائب صدر سید صادق آغا رہا کنک بتگاں انتظامیہ 3 MPA ردا بند کتگاں حامد گسی کڈنی سرا یلا دیگ بتگاں بلوچستان سروزیر سرفراز بکی اگشتک کہ شپکی روزگار وسیلہ نہیں اور نہ بانداتے شپکی سبا پاکستان $4 تاوان ہو گئے در قانونی کار سر اسمبلیہ بحث نہ کنے بلوچستان مردمانی گرا روزگار موہنیز سے بلوچستان 30,000 ورنہ ہنرمند جوڑ ہو گیا مولانا نور اللہ بلوچستان اسمبلی گشتک کے دکیا سیکیورٹی ادارہ 4 کلاکا دا سر نبی تک کوئلہ کرنا پوریا گری کنک قانونی خانو زئی کوئلہ کن تیسرا چا بند بتک دکی ویلائچ بندش جت کے گلانی 10 ماہ نئے مخلوق واسطہ روزگار محودی کنک پشتون دشمنی بلوچستان اسمبلی خیر جان بلوچا پوائنٹ آف آرڈر سراتران کران گشتک کہ آواران جیڑا چا دوچارے جبکہ DC آواران لوکل گورنمنٹ نمائندہ چا امتیازی سلوک کن گئی انچی DC آواران تعینات کنک بھی کہ ہما کے ایماندار بھی آواران محلوق سرا ظلم زوراکی کنک مبی ورنہ پیسرا چا دانس جتگاں اپوزیشن لیڈر یونس عزیز زہریہ دیوان چاوتی حیالانی درشانی کنان گشتک کہ 10 نومبر ذمہ وار ماں درستہ نہ کنا خیر جان وتی دبگے واسطہ گروگا بتا امن ایمنی جاورحال نگے بوہانا 6 شہداء قاتل دزگیر کرگ بتگاں کوئٹہ BNP سرو سردار اختر مینگل پارلیمنٹ لاجز فلیٹا پولیسا چھاپا جتک منشن ردا BNP ادارو کی صدر ساجد ترین لاجزہ موجود بتا ساجد ترین گشگین کیا پارلیمنٹ لاجزہ ہمیشہ بات کر کے آئینی ترامی میں سرا ووٹنگ نیامہ پارٹی سینٹر سرا ہچوڑی زوراکی کنگ مبی دومی نیمگا اسلام آباد پولیس ربال کار گشتک کہ پارلیمنٹ لاجزہ سردار اختر مینگلے فلیٹ سرا چھاپا جنک نبیتا کوئٹہ دمک سیٹلائٹ ٹاؤن لہڑی ٹکے نیامہ جنگ چوپ سبا تیر گواری اچا یک مردمی بیران و یک کی ٹپی بھی تک یہ نیامہ جنگ ہلاس کرنے واسطہ ویلے جاہا پولیس سر بتک چشکے ویلے پچپول بنا کنک بھی تک غازہ نو کے کوٹ بنہشت چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس محمد شفیع صدیقیہ عید قطر اموہا گپتران کنانا یہ گشتک کہ یک سرسود سفر بتا کہ وحدی سندھ ہائی کورٹ ججز کت 26 بھی تک آئی گشتک یقین بکنے نو کی ونداتے معیشت گیٹ اصلاحات کنے انصاف دے کے واسطہ کار کنے حکومت بند کی پنچایتی فیصد کے ساتھ ہفتہ 2 ارب کلدار ادائیگی کنگے فیصلہ قطر منشن ردا درستہ تقدیر 19 ارب 50 کروڑ کلدار حب کو ادا کرنے بھی جبکہ روش پاورا 15.9 ارب کلدار ادائیگی کرنے بھی AES لال پیرا 12 ارب 88 کروڑ کلدار چشکے اٹلس پاورا 6 ارب کلدار ادائیگی کنک بیتے کراچی جتائیں ڈک نوکاری وداریں امیدینہ روڈ سرا 7 ڈے اسپتال نزدیک نوکاری کار بڑھ جاہیں جبکہ ہمیں شہرہ سرا عیدگاہ جہانی سرا سڑک پروش آماتی دومینگا جہانگیر روڈ اچا 3 ہٹیا رو کی سڑک ہم نوکاری حج ذریعے اداچا سفر کنو کے شہریہ بازے جیڑان دین پانی بکے
حوالہ ہنڈی ادھر قانونی کرنسی ایکسچینج ہوا ملزمہ تصدیق کنانا کروڑاں کلدار مالیت در ملکی کرنسی برآمد کنک بتا FIA اسٹیٹ بینک سرکل کراچی چیر حال وسیلے کاروائی کنانا ملزم محمد شہزاد فیڈرل بی ایریا دمگچا تصدیق کتک ربال کاردا ملزم در ملکی کرنسی بحضور نیامہ تصدیق کنک بتا چھاپہ مار کاروائی ملزمہ چا 45,000 امریکی ڈالر برآمد ہوتا پاکستان اسٹاک ایکسچینج بے پار بندہ سے زبردست تیزی رجحان جبکہ ڈالر نہاد اہم کمی بتا جمعرات پاکستان اسٹاک مارکیٹ بے پار متوزن بنداد بتاؤ کمی دیر پر تیزی گندگ بتا اسٹاک مارکیٹ یکسٹ انڈیکس 246 پوائنٹ سے گیشی بتا شسرا انڈیکس 6,448 پوائنٹ سے سرا اتکل کراچی دی میں سیروزدہ موسم گرم و مربوط بوگے گمانی محکمہ موسمیات ارلی وارننگ سینٹر پیشگوشی ردا شاہراہ ہفتہ گرمی پارا 39 ڈگری داں سربت کا مروچی درجہ حرارت 4 بگڑ 6 ڈگری داں سربوہ کے گمانی محکمہ موسمیات ردا باندہ کراچی درجہ حرارت 6 بگڑ 8 ڈگری سینٹی گریڈ داں سربت کا نان کسٹم پلیٹ سیاہیں شیشے کو فینسی نمبر پلیٹ والا گاڑی خلاف کاروائی کرنے بتا زرگون روڈا چیکنگ نیامہ وکلاؤ ٹریفک پولیس اہلکاران نیامہ جنگ چوک جنگ لتی وکیلانی گاڑیاں چیکنگ واسطہ دارے کے سبب بتا وکیلا گاڑیاں چیکنگ کے خلاف کاروائی سرا اسمبلی نزدیک اتحاد چوکا نندانگ چٹک ایرانی صوبہ سستان بلوچستان تیر گواریا سرا مسئلے کچا افغان شہری بیران بتک افغان رسانگ در ردا افغان شہری در قانونی وڑا ایران پتر کے کوشش کنگا بتگاں ایران پتروں کے افغان شہری کسانے سلاح گوں نشانہ جوڑ کر بتگاں ایران داخل بیو کے افغانیانی کچ سیسد بتک ایرانی سنسر گارڈ افغانی شہریاں چیروکانی کوہا چا نشانک جوڑ کو تک سعودی کابینہ پاکستان کو صنعتی کم کے معاہدے منظوری داتا ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان چیر دستیا سعودی کابینہ اجلاس بتا اجلاس صنعتی پیڑا کم کے درگتا پاکستان کو بیو کے معاہدے چاروں ٹپاس دور بتا